Ya le wa sempulo. Wa kasi nge finding a pulo ke so yele la wa sempulo. Ola sia me ke va ya ko ya pulo. Se tongi ngola le la sia me wo vai. Wa ola kamo bolo ya kamo. You see, I'm making a statement on Pulotu. We advise that Mr. Pulotu McAfee, also known as Pulotu Alofa and Pulotu Canada Alofa McAfee, is not a lawyer and does not hold a current practicing certificate. Oh my goodness. ele fiu la vale ko inga so le ke faya ko ele o afi ya ku o yiri kama kiki de ko inga mia he cannot engage in a legal practice and prohibited from advertising, representing, or implying that he can engage in legal practice. CTM Legal and Associate Limited is also not a registered law practice and cannot provide legal services. If you are looking for legal help or are approached by someone offering legal service, we urge you to search our register of lawyers to make sure you only access services from a qualified lawyer who holds a current practicing certificate. Coffee online. I for ya ko ask it mas ya. Ala ka put mga kay lumar ko We advise us solely is not a lawyer and does not hold a current practicing certificate. Pero yo pe me kauro yele fai me ko kala ma so lem kwale mama la mai. Ka. Se fato ala tala le ele tano vai tu nei le atawa. O au mai lunga o share mai lunga o te lo te mai tai le secretary nga ia anai afa anai Margaret o te lo fo Margaret o se wo fo I tato por kalami o te le lo ia Margaret po le ale lo loto lo na mala malama I me le tupu nei ai no vai tunga o share mai le tene le anta le la sa fa mai ai male fionga ia anai afa anai sa fa mai ai malato vai nga le e fina wina le afo lea ayur fa mana tu no la tu wa ya sorngan Samoa o le lau te lo atu pe ya lu tu foi mai anai e national si au vaenga le to tele mai tonu I o le fionga de fa longa ya anai afa anai e ta wa le pasia ko se si ya yo fa matalanga le le tale first and foremost to foi mai le tale mo fa mo first and foremost again make fa malo watu mo congratulate atu I lau fa ilonga tau o loa le sa maua mai tono le tato watu nu ui Samoa anai afa anai tala fea ngai se lau pasengi ai si kisa I fa mole anai to vifo lunga le tale le ngale ka le sa fa me puro ku au kafa ia po kanata ai si fa ya turu man to tala le lau fionga anai mal to team langa leu te vai atu ngol tau tim nga fo ia eri tawar pini tui eri tawar pini ma auto uma a fai o le te sauno mai anai afa anai na ola auli al mali to ale pale mia le wala ngolango ina lau tau alanga I lau si I lau wafo visa le fai free visa now o le matou tu alalo ia e fai keke rai kanga kai ki sau e mirikingo ai ma e sau au mai I tato atu nu nei New Zealand ai me se angi New Zealand o le te alu te tau mawhai ina ia fiso ni mai le fai ngā malo le fast e ala I le fionga le li palmia a le ke sau e mirikingo makangaka o le e whakau ke au kalepe fast ma le au kalepe mea le yengi le au ngutu leanga ma le au toi fai le fai ngā malo le fast ele sa o nga ko nga mea e ke le yalu lungo se ele ia mangi au kanga kan kele nga sign up le melia nga maua mai lungo le por kala melia le kau fa le nga malo a foi sila mai le fionga pa le mia tangata le wa sa e kau mo fai ka kau fa kanga ka kongo mai le fia lango ko ngi sa mo ko nga kanga ka kuluku fa pe ye ke sa o mai lunga e ti velu wa le fa longa le na award le ngo
kuso lau ana award le nga sa mo e mai Samoa le uma kwa ko pa uma wala no ano nga value i lau wakale wa sa ngi po e mai ma o e mana malama le pauale o nga ruenga le fa nga e puloku e ka ngaka nga faleanga lau nga o yo par mia mana fa nga malo ale fa ko uma nga fa ula mai o pinge sa mo fa nga malo ai e sa u e pongi fa tete tanga e fa ko inga oi e o fo i lau kamale o tui e di tawar pini kasi da kang nga ingu fo il fast la ko ya e tapa time va ko sa oi upu kasi ngai kanga ingu so mali ai so ingu so ai le angu ai ngale mo lo me ngau ia o lo fa ka makakao fanga mai il fast kakala ia lela amakanga ma uti tautino ana ele sau lungo tauta ia ele atawa anga le sau ia afa na lungo tauta ia ele mo le over male luas furmo kupu isi afi ai po ka singa mo ala nga afi po ka singa o le la wa vatura ma to la lo fionga na afa na ele yo le upumongi afa yo kanga kai ke kausau e mai i community la ngolongo ko lo free visa sorry se mea o le free visa mo ke longo inga ai mo ke le longo inga kanga kai ke mirkingo ia o pumongi nga ma upu kingo pole foi la lo ko kinga nga ngi ngai ka mai fasi kanga kai o aku e o ko lango e ingo ma kanga kai ke kau mirkingo ia ia ma ko kala nga ma so se mea e ko ke su ia ai o vai to ko inga kanga kai le la ia e makua yo ku ma lo si o ke ka ula ku awangi yo ko lan kulowa to no le fa fonga mai fenga ma lo izamo ala ngai le o sirafia mai er sunga la auler malieto ko inga kanga kai wa sa we miriki ngo e ro faku mai lango free visa mo ke lango foi lango palmia la ku lai mai o palmia nga ma ko pa lo ka o mai ai o ke le ro penga pa lo ka ingi so ko va nga nai afa nai I don't know o ke le rope nga paro ka ingi so ko vai ngare nanga ke vai ko HRPP umam ko saples e vai ngale ko ke mirking ale la wa eru ya kula e pa le ke mai kula e pa ya meya e eru ya fia mele ke mai ma fia me le wa la ko kar sa pa ya la audi pike fu kanga kanga ke mirking oi ele aya mangi so community nga wa silak fast lo la ngo isa mo kumur fasting e o kilang sa fo kilang wa fast lo yo a foi kanga kapua ile HRPP la wa kadiama ele wa tapa time ka usa wa ku famun muli la ngai ke ro le tawan ma fuanga a fai ki nga ma koloko nga me a po ngar fale ngar fenga malo e foi vai ku foi fenga po kala me a le ari io iti fenga la fai malo le oso foi le yungi a mai ka ko ye ale uma mai au me mai jamo ale ke sau e mirkingo makanga kaya no ele o kula ia la ko la no foi a o ke ngele macret le te so upu so le te fe tala no ma e to la lo vatu ke wa ele malama ke le meia ana wa vatu to la lo e lo famongi ya ngai afa ngai o ka fa pe o tau sila tu sa ko sila sa mo matanga e ka un fai loa ku le la langi ala ngale fo ke vai ku ngala e kwa yes tu loa and I say this sila fia ka ko por kala me le ya tawa ma ua pa umale ka o I speak my heart and my mind o ke le nga kia se mea e sila fia fo il pale mia e fa nga ke la ngonga fo e fa fonga mai ai fa isi kai mi e ma ke fa sanga le malo ma ke fa ku le malo pe ki nga po le ale me ai o le alo fa mongi pe yar kala e fa le uso nga o lo uso mongia e fa ya ku sa o ya ke oi a le o ko fa la ka nga le mili oh you're good oh you're absolutely fantastic ai nga o nga kupu o me ya o fi uso fiu eso ai nga ore uso ai vai mai ka ke kuku ya so fenka ke lon ma fu anga ya lai nga o man tuano fatara no ia nga ka ko fakar ngas ko ingo anai ke ro umar fakar nga ko manga o pa wa le or por kalame nga kalo sanga mer ko inga fia sau free times
ai ko kisir fia sa mo ai mesele ya tawar ma fu anga ngo fa ya hana wanga ko ngeki mo mai ya market ya hana o fa malu ya hana wa hana le operating le va ya mo por kalami o fa malu ya nganga o wilo anga o kanga kai e mirking o fa kasimana se i mara kusi ele o gele fa ya ko ngo ma ko se lau pa senge lo lango ingole o free visa ri ato ai ngo va ai ko lo kanga kai e mirking o mai o kanga ka mua ngei le fai nga malo ma le fa lo ko le anga i kanga ko fast o ko me ilo o me iro fa ko ilela toke la ka ko mo ko nga fa maka ku kuama ma ka ke langula e si la fia ya la nga le e ato ya ma ir ko ma ro ko la ora foi penke kasi le nga ka o mai ngei mai penke fa le nga makira kila mai le nga declining o le national bank o le National Bank le shareholder iPhone koi mo la vai le va o rita e shareholder ia o lo winga la le bank ya fon koi lo ya o masa sa lo le fili o la u angiru kausi e iu nga so kanga i bank e shareholder fon koi i le merkifi e fon koi i le National Bank ai pe ya la shareholder foi mar far ko ko ngo tulep oh ai vai lai ya ngau ngai me ngai e te makaukia makaunga avese complain ni bank regulator ka ko vai sa mo ye tu langa ye tu pu mai wa ko va ai le o onga le e elio a o onga ya or kala le ar kus pa ia ai se a o onga se manguele i o onga o mai fako le inga ke o se la fa longa pe mo fa longa le penka le ngali ke ni ku no surprise ya lena onai motunga afana ai me se fo le tatua por kalame le altaua fai uar ka ko foku ngale fa fonga mai ele fionga fa lo longa ya nai afana le langa fa lo longa fo ilanga ka ko pule fo yo longa swa fale iyo o longa swa fale ole o anai so e ua ka de pa ai ko ke vai mer ma fa so ele ya fa pe o fa piko mangu ya kas a ole lo fa mongi ya le mosko inga ai me ser ka mo fa ngon me le langa me ka ke manga nga o ile ato ka ke manga o free visa so swangi ai mo ko ngai sa mo ai le mangu ai ma ko mo ke le ko ni le free visa o ma ko ka sikseng ai ngi se ka wa mo ko a me le tu le mai o le ka sono mo mai le wori te le tangata i o confirming a menga la info so le atawa il tu langa ile shareholder le ve mai sina mo fa sala la we fono toe tu lo ia le overdraft i runga poka la mem kanga oh yo le ko menga kanga le messenger no comment le message le private mai o ngala le di mai ke lo na mo fa sala la we fono toe le poka la mem kanga tal overdraft ai fatto atu si mai el observa o ngale lo foi fon ko e foi kaule ku si le minska ia le na fa afitaite le lava le ano ia o ko sila mai ka ko le o umar so ele le ia ko sila mai sa mo le mo ke so ele so e atu lungo to nga business le CTV hat talk mai so aku Australia le sa le findings ele ko mo wa ave esema ele mo wa Australia ia ava po ele simile Australia le ai e ofo inei ele le scala ngai ale o te fai atu ale me ale o te fai atu mo tangata mai fa mai e ola le pegi fikir me le ola ke mi to nga me ko me suo ele se coupe mo wa o suo po e fiko ai ka ko mar hifo na po me mo ta su nga ko ho le ke ai se so ala ko tena a to se sila
o mea uma nei e whaaria vai la sisila le e taua manatu e taua runga ai pokalami o mea uma ngalako kaukakala o mea na lato tau whaasu na whaatau sua i ai maula le fast lea ua koe hi uma ia lako o le ale winga o lo whamakalami o ke mangkuanga le amakanga ska porkalami le kaukaya e kau whaakarango aku ngai mingi ska ai o mai mai e vai o whakarango e le kamaikiki hola penifiki lea malea a wa luanga whainga i koe whaia onga ngan sam e whaia onga le akau whatu le winga la o ai la le whakarango ar mingi o ai la le whakarango ar mingi la kou o ai le whakarango le whakarango e le whakarango e whai penifiki o qua esse é coso que velho do cara se vai tato ia o le lau te vai atu mana tua mai o le fare tupe foi le National Bank o le fare tupe foi le National Bank o le fare tupe foi le nga ruai kama foi le fonko le kama ia malanga su ya ka ia mesia o i foi le nga rulang kama nga kala se ko per la ko account o ia le pele National Bank tu foi lo mana wa tu ngal lisiti na ba o i le kala ile ala la uma matu dunga le lisiki ma ai tato ye o lo ngai ala soka ai sei le ataua ele a oiloa e o se theory e taua tua le theory ai a oiloa e o se makua o se matua whaamau maunga whaamau nia ia ona le mena ala aku oifo ia au e theory e kai miuma e kautawa ale winga whamatalanga nea o tau sisira mai i si vaenga si or se lengi renga kala National Bank ia lana le bank le shareholder ia fonko le vai tatou iai e shareholder ina le umre kifira le foi mo mai se angeru kausia se que a fengo fica kala so que a fengo fica cash le e fiu e feika le ala foi le uta vai to National Bank e fia le mero le riki e mariki ai mo mai ato i national me e mariki vai ngala o le ai le tangata vai makwa HRPP kanga kai e fia la mariki mai me o le bank le so kanga ma National Bank ngi sila no yeah okay National ale sa mo wa ngai so kanga mo ka sa wa i National Bank su mai me nga o me foi la na le wala in faingo fia nga la observa vai na a le lisiki dia vai le que a faingo fia faingi me vai le mo mai ile lisiki dia le observa ila vai na ave fa sala la mai le lo tato vai tunga o so tanga ma fana le ele sa mo le fo ko sila ku meia kusa or pealua le avea me oriki ile observa limongi fonkoe limongi ai kusa kule pa leta to the editor kusa leta to the kusa ko inga ia leta to the editor o ko inga ui fe koko ale wori ia poko lafi fa malama res ai ka poki so le kio so le vai eu mo uma tanta ia ole ala na ala ina fiwe Samoa se le fa yaku ku so le la ko fa la ko interpretation ma ke ka fa le anga no this is news and this is the issue la ngor fa sidi ai se ai liki ai fa penge me ia yeah there you go au so songia ku ka ko finga malo sila nga i faingale ka ko National Bank ya fongo fa vai fongo kua o a uma to inga fono matula ka fa pena no ngale ka usangia foi la fongo ko se shaki e la va fongo se o kama ai fury be a me astui ti
siaki ya ele ya siaki ya mele ya nga uma fer siaki fa pe mai to lo tamal to ina wale to yese to pe maua Kaviola ya o kura ko ya le atawa ya kungisi me mokaya kungisi me kaya ya ura ve ma ko me kungisi me kaya tayao ka ko time in loloto tau te o loloto tayao i tulanga o fartu peye po afar ku peye fa ele le ya ka ko la ka su e i fon fofo ku ya fono fofo to fono fa vai a wato te na tia ka o mai ka ka ya po ai banks ye wa longo me ma o te mingi ele le ya na sui ngi si bank ko ke o ke o ko ku pe o le prokeki bank lai lo e mala le